Rip. Apa? Wah macam nak kan ada tengrip. Siapa nih? Di siapa boleh mon bener to hobi to fari. Salah karena iyo. Cer selalu miskin. Tandi bapak lain bi kita ya. Deh ya. Mata alam raja banjam. Ku tak ada mahal bi ko sipakan ni jam. Mata alam raja. Pahbili sa baju larang banjam. Jangan rengkus. Alajar je nyaman. Perempuan aku. Ye kocak nyaman dia Pak. Markena keliling tuh ya. Norok kapal pesiar. Tuh, si nomor 2 gajinya $. Mak, Apa, Cong? kula rala aja dah, Mak. Hah? Apa? Hari mon ku aja setia. Lo pas. Lo kerjeti ini cara ngemak. Apa cak hidup kelak, Cong? Nah, enten Mak, kula rada arah. Oh, yang ku apa? Kalau awak malah masak ide por, kalau Kira. awak nak. Ini. Apa, Pak? Yuk. Terus, Pak? Ngerti kan tak maksud kan? Apa, Pak? Ya masa saya tahu antara eksekusi dia. Ya, mon serongi cowok pakil boy pa orang serong ke. Tapal kanjap papa anong ko ida. Nyak keluar gini. Dia baik. Jaga orang engkau sini ah. Ya pada, Pak. Oke. Setuju. Ayo, setuju. Ini. Jaga nih Pada, ya. Pak. Iya, Pak, pada, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup ketemu, Cong. Engki Mak, bangki. Ya, ayo, Cong. Oke, Mak. Mak, sampean emode Agus kisah, Mak. Agus. Kancane desa lajer wah. Engki, Mak. Arah apa, Cong? Ki semakin kisah Agus sukses, Mak. Kelar ngobengi mobil, Mak. Alhamdulillah, becer ya, Cong ya. Sampean tanda ki Mak kula kadi Agus kisah. Kowe lengakan dulu kenyang. Mon korang nasi nyentong resi ya. Mama ki ke kandang makannya sampai. Arap ya, Mama mek corak mengalihkan pembicaraan. Tangan anak macam terus ya alajer. Pas dek remang kok sing alang-alang ah. Situng sisi kok terolok jauh dari tangan anak. Tapi sisi lain kok terus tangan anak daripada di orang. Ya Allah, dan kula bingung. Barang akibat itu dan kula ya Allah. Ini, jaga nih ya. Ada, Pak. Iya, Pak, pada, Pak. Cucung nih, kok cucung Ayo, nih. Pak. Mari, Pak. Tulian, Pak. Oh, kita yang pakai ini. Pak. Tulian, Pak. Sabar nih. Bah. Ini corak ba dengan latang pakel loh. Kani ngopo nang kyo otot na kana are. Woi, siapa nga latang pakel siya?
Pak. Wah bener ini Pak, ini buru Pak. Nih, dekat nih. Aduh. Deh. Makanya bola keadaan. Saya senaman kilo ada saya Pak. Pak, begitu ya Allah. Mak, Apa tuh? kula troni anak Edi gak sampai mak. Rumah di sini. Kula tro lagi mak. Mak, kula tro mau bunga sampean mak. Kula troni anak Edi ngereng aku salah ajar mak. Kayak nggak ada laku lain ya nak. Saya bisa hidup aku sama mama. Benih ada laku lain mak. Keng kula tro mau bunga sampean. Tro ngoba nasib keluarga kita nih ke mak. Malah tak panteng sebelah mata sedang ring lain mak. Terus, mau hidup sakit. Siapa sih berapa? Mak, pertanyaan kula. Kula bisa arah buat apa TV mak. Kula keng tro ngoba nasib nih ke mak. Mau hidup yang nggak lang tuh. Mama ngerti ya nak. Engki mak selangkong. Kuya lah ko kala melolo. Tak alam dati. Nih, Ha, sini. apa Pak? Ngedin kalau kopok. Tahu kan kamu? Ada kabar ada siapa? Ya, bang mon pahtanya kan kau Pak. Kau pada tak tahu. Sekolah tu tanya ki jeda Arif. Jaya oleh sebulan lebih ya kilo nilpon dan kok beda bang. Ini kan iya tanya. Tapi nih, mau nengok lambe, saya boleh bi tahu Arif bro. Apa lagi? Jajan. Tak dia ada tertentu ria. Pengerti aki jabo pakak. Ya, mon bi kita tapi mon bi Arif. Kurang ku angin sampai gembung. Tak ya? Ya, lara kalak saya biasa bay. Mana kan talakar lah iya. Ceur selalu miskin. Tandi bapak lain bi kita ria. Deh ya. Buka. La, cik rame. Arif buka nih, mayu. Lerak ngantok. Lebar saya kemana? Iya kan jajan siapa harus metobu. Arif, makan goreng rere. Lalu dari Lara tahu saya dulu mayu deh. Bareng. Iya Rip, marah akan. Ya tepak aman nyaman jajan deh. Terus mak. Kok keng tepang tak terus. bener tak tero dia. Keng todus. Tidak apa-apa ngalak pokok lagu kuat. Kuat kemalu. Masalah apa deh bingko? Bit kelengin angkot toh dia. Tak apa kau nyari masalah beda. Ndak lah, kau punya kelakuan ya Roma. Ay ngocak ciki punya drama dia. Arah pada kalang kolon di bapak. Ngerogi kayak dia. Wes ambu. Apa nak mejen lan sengurusan kana. Bukan ngebang pa sebab peran pa. Dek iya mulain kelak lago ngina hari betul. Iya Pak.
gengsi ya. Ya Allah. Yang mau gaji, hei, pula masuk. Alhamdulillah. Rezeki tang gaji ya. Cukup lah. Bikin kami mangkat emak umroh. Kita ngodik seharian berde di Senoreng dah. Fa, dengan tak terus nyari laku. Mau babon kok kan tak terus sebenarnya. Jangan ruwet minta ada luar negeri sekali. Rodam apa? Ya, mau dengar persyaratan aku harus andi pengalaman 2 tahun. Sedangkan kita baru lulus, lo ki andi umur gini nih. Ya nyaman apa ya nyari lulus Fa. Ini tajian, lagi taruh harus ngasain cekapin kelakuan deh. Maksud apa? Iya misalnya deh, ya deni. Dia keterima aku bagian ngetik. Nah, dia tak kira suruh ngetik ketok, paling suruh ngedit, suruh kebaik konten, suruh ngasih mobil, ngasih pesawat, benda cekapin di atas sendiri. Lebih ada apa? Saya suruh di atas sendiri. Ya, monde ya Fa. Ku tak keluar dari tugas. Cek toro. Yuk, cek toro. Ku tak langsung ngepecat kemarin. Iya iya Fa. Pola aku nelpon emak, wah ya. Ini lo nelpon emak. Siapa nelpon? Halo, assalamualaikum mak. Waalaikumsalam, Cong. Beres sih, Cong. Alhamdulillah saya mak. Sampean ke dina apa mak? Saya ki. Alhamdulillah, nak. Mama sehat. Dek remah lakon hede kanji, Cong. Alhamdulillah mak lancar. Untung cimen kula sekolah ngalah jurusan mesin mak. Ki dapat ada kapal nih alhamdulillah. Tak bingung kula mak. Gaji gula alhamdulillah cukup menabi ke mangkat umroh sampean mak. Uwes, Cong. Fokus dek lakon nah. Bi kesehatan dah hede tibi. Mun lakar bede pasti. Niat beceng hede dek mama. Pakune pelancar bi pangeran, Cong. Oh engki mak. Ki ampun mak. Kula ki lanjut ala ko dimen ki. Iya iya nak. Bi tengate ya nak bede ti Senoreng jia. Jaga tengka. Jaga sholat ya nak ya. Ki mak, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus tak bakal makan aja mulu. Ah, bener. Ada makan apa? Lah. Mana tak ada makan aja mereka. Jangan mentang aja mereka lain diri lain lah kerah. Pakan apa tak ada. Tapi aja tak ada meraja. Pak bilang kok sih hasil kena. Gimana udah mau makan aja. Cek nih share program larwang. Sadala almarhum lagi na. Kekinakian ang lajer.
Pegel Pak. Iya nih. Lagu apa? Ada kalau scrollan itu lawan. Di mana? Hari dari Roma, kayak nggak main. Dulu ya, kau kayak kami ya. Sebuah kapal pesiar kandas di lepas pantai Italia. Kapal pesiar Costa Concordia akhirnya tenggelam setelah menabrak sebuah karang di sekitar pantai Tuscan. Di dalam kapal terdapat sekitar 2.600 penumpang. Dan berikut adalah detik-detik tenggelamnya kapal yang direkam oleh sebuah video amatir. Nih. Apa Pak? Ciling.